Iingkashari Session Judge NEC kala hukum benset khat sau sngi hapoh ke Judicial Custody ya Nongtrei ke NEC bejrong bat thmu le beijot ya para Nongtrei ba snem. Uni Nongtrei ke NEC kyrteng Shambhu Sharma balasan snem betrei ku Cashier ke NEC. Shambhu la shah janmiet Nyngkong quarter usa Hadien ke jingujor ejahar daga lanot Laitumkhrah Police Station. Menin janmiet yo jingtip makadan dekat replace po in iyo ko parang tipo NEC de marmar la tips po si jong ka Laitumkhrah Police Station de ka osi kala le indale de ben take action de nang tu hi la wara you accused but big tips po thana and la phah medical discipline then the case registered against him. Hadien ialam leit phah khmih ki Doktor ki Pulit ialam ten bishar Shambhu hakmat ke Iingkashari District and Session Judge hakasni baar.